chi bai le vek ule ole ton choma chuan khovel milar te zinga mi Priyanka Chopra tuna Nick Jonas no pui du lai ni ta hian a pasal Nick Jonas aton ma in tu tu nge adeit pui thin I han thlir ve thung don te ang Priyanka Chopra hi July ni som paria changkha chakwa somriat pahnia Jamshedpur Jharkhand a alo pianga anu le apa te hi Indian Army physicians anni apa hi Punjabi Hindu Ambala lamchuak ani a anu ero Jharkhand lamchuak ani ve thung Naomi papa khat Siddharth anei boka kumsari lain anin thlawa an chang akhat ve hle ti na ni chu Bollywood actress jinga heng Pariniti Chopra Meera Chopra tele Mannara Chopra te hi akazan te anni boka tin anu le apa military physicians anni awangin heng India ram hun sang Delhi Chandigarh Ambala Ladakh Lucknow Bareilly le Pune ya te anin son kwal ve reng thina ama Priyanka Chopra po in hetianga mun sanga kanin son chin le school kalna ka thlak fo thin awang te hian thil tam tak kalashet ngai lo ka shet pha chu mai ba ka India ram hi multicultural society ani zate ka hmu chwa pha ani ti in asoi fo thin ani kumsom pathum minek ani lain anute I US a omhne na lekha azira tin music le zailam te po azir tel ngala kumthum hnuwa India rama ron let le in Army Public School a azir chhun zom le a heng hun lai po hian beauty khuina te po anlo thlang fo to thin ani Priyanka Chopra hi PC tia hriatlar ni in a thian te le ama hni hnai deuh te ho chuan PC ti in an ko mai thina kumsang hnia khan Miss India le Miss World ni na alo ho to a hemi kumvek hian Femina Miss India a pahni na din hmun alo ho to boka tuna ero chuan kan sha cheu angin international pop star Nick Jonas nen anin nei to ani kha Priyanka Chopra hi Bollywood industry a alu tir hian mi hip theina mak tak mai aneya director lian tak tak tele Bollywood star haute chuan an ngai na ngal ema chu wang tak te po chuan anyang Bollywood a po sulnu lian tak tak te po anhu chha na sa hle ani tin Hollywood a alu hnuwa po mani nei uilawa midang ti ta na in pe ani awangin English pop culture a po shooting an nei tumin ati thawak theilawa ami zianen a in me lo po ani mai thei ani ole Priyanka Chopra in pasalata na Nick Jonas anei ma a alodet pui thin pakhat na a chuan Asem Marchan le Priyanka Chopra te anin kop hun lai hian model anni lai ani a kumsang ni a Miss World ni na a hau hnu lok khan anin break thut meya ti chuan modeling lam atang chuan mani pan lam panin an kal sanga ama ero chu Asem Marchan hian Priyanka Chopra laka phuba lak tum ranin biopic lemte siamin ati boin achok boy fo thina a movie siam tur chungchanga po ko ta changin notice adon pha hiala anni pahni inkar tho hi thil serious tak ani awangin Priyanka Chopra po hetianga Asem Marchanan a thlem reng le ati boy reng si awanga aril ru boy lu tuk chu mani inti hlum po atum pha hial to ani Pahnina a chuan Akshay Kumar Priyanka Chopra me chedang anga achan na movie Aitrasa starring Akshay Kumar le Kareena Kapoor te nena an chan hona a khan negative role a changin kha movie kha a hlok puin a ming than pui hleya an hlotlin pui hle ani kha khami movie an chan hau atang khan Akshay Kumar le Priyanka Chopra te pahni chu anin ngai na tonna zwal zelin anin chulnel man hleya heti lai hian Akshay Kumar no pui twinkle khana ero alunga oilawin Priyanka Chopra hi a huat pha hle ani chuta chin chu twinkle khana po in a pasal Akshay Kumar chu Priyanka Chopra nena na tho dun chu a phal sak lo ta maka ma se hi mi thu hi engma thu chiang om theilo ni in an soya ama ero chu mi then khatin an no pa ring tak taka anin hnial boy lai mutu an om awangin Priyanka Chopra nena anin kar om a om nge awanga in hawa in hnial boy ni nge in an ring ani pathumna a chuan Harman Baweja hi film producer Hari Baweja fapa ani a apa film siam Love Story 2050 ya Priyanka Chopra nen chandun antum zeta
ma se he film hi a hlo tling talo ani hetianga an hlo chamna phena hian an ni pahnih chu inti thiam lo ve ngalin anin thenjui ve ngal tamai ani apalina a chuan Shahrukh Khan Heking Khan le desi galte pahni in ngai zona in mung chhovel chu tuman an sha thiam lovin rin phak le ngai dan siam dan po an nei lem lo ama ero chu interview an nei tum ero chuan in chan that na pia lama thuk taka in chan ni in an in soifawa tin thlir tu te po in kan en to in karinga an movie chandun don chuwa khan lead role part an la don ani kha khami movie an shooting lai khan afala omdun na hun rem chang tam tak an mudona mitam takin po in anin zui lai hi an mu ro fawa tum khat po jinglam dar thum vela mi then khat ten an mudona hemi chungchang zo na an chan na a ero an movie se meka rehearsal an nei tho in an chang ve thung ani hemi chungchanga hian anupui Gori Khan po alung ni lo hleya hetianga apasal nula dang ne na an soi thu thang asia chu athin arim hleya chu ta chin chu Priyanka Chopra mu chu a phal sak lo tabur ani international talk show a Priyanka Chopra interview chumin a leather jacket hak show na hmuna hak chungchang an zo na a ka jacket hak lai hi ka bial pahlui ka extra ani ti in achanga hemi achana atang hian mi ten an she chuak ngal wata achan chu thalak pakhata he jacket ang che che hi Shahrukh Khan hian alo hato ani apanga na a chuan Shahid Kapoor le Priyanka Chopra te pahni inkar hi thuchiang fak omlo ma se Kamini le Teri Meri kahani movie an siam chhotan atang khan anin close leya ma se an movie siam ero box office a hlot ling lo ta hlau maya anni pahni inkar po ankal thui don theita lawa anin close na po achetel tela chumi nu loka interview pakhata Shahid Kapoor an kom na a he ko star lar takhian min bumani ati kumsang ni som pakhat khan income tax department ten Priyanka Chopra chen na in andapa chumi tum chuan Priyanka Chopra mang ang chuan Shahid Kapoor chu shwai chhuwa ka chanpui turin avakhola hetiang che hian Priyanka Chopra po in chanpui tura angen tho hi alo soi chhuak be to bok ani aparukna a chuan Tom Hiddleston he Bollywood star chelo zet mai hi anal na mai ba ka a hoi hom na chuan Hollywood party vel na sang atel chumte hian mi mit fukna ani china Hollywood actor Tom Hiddleston po Priyanka Chopra nal na le chat lo na chuan amit alata chat mai selfie ten thla an lak dun hnuwa midang party na a om hote chu an bazom ve chawa mobile phone number te in petonin anin bezui ta a anin kar tho po a tha chho man hle ani mase khwanu ruat lo chu engim awang hian in chenni hi alo her chuak le vele mai china chu tiang chuan tu na ero chuan kan share cheu angin a hmangai em le ama hmangai tu Nick Jonas nen kum sang ni som pariat khan Jodhpur Rajasthana in nein hlim takin tuna hian an la cheng dun ani